Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza, nizere ko aho uri hose ukomeje kugubwa neza. Iyi ni TSG Online TV nk'ibisanzwe tuba twabateguriye amakuru agezweho y'ibiri kuba hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba ushaka updates cyangwa se ushaka kuba ufite amakuru agezweho, nta kindi usabwa gukora ni subscribe ndetse ubundi ukaba umwe mu banyamuryango wacu, tukajya tugenda tukugezaho amakuru agezweho. Inkuru yabiciye bigacika nkuzaniye ni y'Umufrère wo muri St. Aloys ukekwaho gufata ku ngufu umunyeshuri yongeye gutabwa muri yombi kuko ubusanzwe yari yararekuwe ubwo hari tariki ya 20 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka wa 2022. Uyu Mufrère yari yaratawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana nyuma yo kumusindisha. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uyu Mufrère, akaba n'umwarimu ushinzwe imyitwarire mu kigo cy'amashuri kiri mu karere ka Rwamagana, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umunyeshuri w'umukobwa ufite imyaka 17 y'amavuko. Uyu Mufrère we afite imyaka 29, yafashwe kuwa 21 Werurwe mu 2022. Icyaha yakurikiranwagaho icyo gihe byakekwaga ko yagikoze kuwa 20 Werurwe mu 2023 ku kigo cy'amashuri giherereye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, akagari ka Nyagisenyi, umudugudu wa Rusave. Uyu Mufrère rero yari yaratawe muri yombi kuri tariki ya 20 z'ukwa gatatu mu 2022. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yari yabwiye igihe ko uwatawe muri yombi akekwaho ko yari yahaye uyu mwana inzoga yamara kumusindisha akamusambanya. Yavuze ko akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umunyeshuri, bikekwa ko yari yabanje kumuha inzoga ndetse RIB ko yatangiye iperereza kuri icyo cyaha. Uyu Mufrère igihe afatwa yari yafungiwe kuri RIB ya Kigabiro mu gihe iperereza ryari rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye mushyikiriza ubushinjacyaha. Icyaha yari akurikiranyweho iyo kimuhama yari yagombaga guhanishwa n'ingingo ya 4 y'itegeko nomero 69/2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko uhamijwe iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Uyu Mufrère rero yaje kuba umwere ndetse azakugirwa umwere, gusa mu ijoro ryashize nibwo twabonye ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwongeye guta muri yombi uyu Mufrère wari uherutse kugirwa umwere n'urukiko ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Uyu Mufrère yari umurezi ku kigo cy'amashuri cya St. Aloys giherereye mu karere ka Rwamagana nk'uko nabivuze. Yongeye gutabwa muri yombi nyuma y'uko raporo y'abaganga iturutse muri Rwanda Forensic Laboratory igaragaje ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yasambanyije ku gahato uyu munyeshuri, nubwo ari icyaha yari yaragizweho umwere n'urukiko. Iki cyaha yari yarakigizweho umwere n'urukiko, gusa ibimenyetso byaturutse muri Rwanda Forensic Laboratory bigaragaza ko uyu mugabo yasambanyije uyu munyeshuri ku gahato. Tariki ya 8 Mata mu 2022 nibwo uyu Mufrère yarekuwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kigabiro ruherereye mu mujyi wa Rwamagana mu murenge wa Kigabiro, aho rwamuburanishije kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rwego rwa mbere, binashimangirwa n'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma mu bujurire, hanyuma ahita arekurwa ariko aguma gukurikiranwa adafunzwe. Nyuma yo gufata icyo cyemezo cyo kumurekura, iperereza ryarakomeje ku cyaha akurikiranweho cyo gukoresha umunyeshuri imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa se rape, aho raporo yaje kugaragaza ko mu turemangingo ndangasano cyangwa se DNA twagaragaye mu bimenyetso byari byakusanyijwe twafashwe tugapimwa
twerekana ko harimo DNA z'uyu Mu-Frère. Ibyo byatumye uyu Mu-Frère wari wararekuwe yongera gutabwa muri yombi kuwa 19 Nyakanga 2022 nyuma yo gufatwa. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo uregwa abazwe kuri icyo kimenyetso gishya cyabonetse. Icyo kimenyetso nyine ni cya DNA cyari cyafashwe kirapimwa, baza gusanga uyu uregwa iki kimenyetso harimo DNAs. Icyaha uyu Mu-Frère akurikiranweho bikekwa ko yagikoze kuwa 20 Werurwe 2022 ubwo yakoreshaga imibonano mpuzabitsina uyu mukobwa ku gahato ufite imyaka 18. Uyu mukobwa rero akaba yarigaga ku kigo cy'amashuri giherereye mu karere ka Rwamagana. Iki cyaha gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 ni hazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yibukije abanyarwanda ko uru rwego rutazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa cyo gusambanya umwana yitwaje umwuga akora cyangwa umwanya arimo w'akazi. Babandi baba bumva ko bari mu kazi hejuru bagashaka gufatiranya abandi bakabakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Thierry yavuze ko RIB itazabihanganira. Yasabye kandi abantu bafite iyo mico ndetse n'abashobora kuba barakorewe ibyaha nk'ibyo cyangwa bahozwa ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ko bajya bashira ubwoba bagatanga ikirego kugira ngo ibi byaha birwanye. Nyabuneka nawe burya iyo umuntu yagufatiranye gutyo akagukoresha imibonano mpuzabitsina ntugaceceke, ugomba kumutanga ukamukubitira ya myaka kumva ko ibyo akora ari amafuti. Yavuze ko ari umwanya mwiza nanone wo kwibutsa abantu gusaba kwemera gusezeranya cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina kugira ngo hagire igikorwa cyangwa ntigikorwe ko abakoze icyaha cyo gutanga ruswa. Ni byiza rero ko amakuru atangirwa ku gihe, amakuru ajyanye n'ibi byaha. Niba nawe usezeranya umuntu kumuha ishimisha mubiri cyangwa se gushaka kwifuza cyangwa kumusezeranya ko wamuha ibyo bishimisha umubiri kugira hagire icyo ubona, murumva ko nayo ari ruswa. Nyabuneka ni byiza ko mugomba gutangira amakuru ku gihe, cyane cyane ibijyanye n'ibi byaha kuko ni ibyaha bihangayikishije ku Rwanda ndetse no muri sosiyete muri rusange. Ngahe nguko uyu Mu-Frère ubu akaba afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro nakurikiranwe ibyaha. Ubwo natwe tuzagenda tubakurikirana ibye uko bimeze, tugende tubibagezaho 5 kuri 5. Mukomeze kugubwa neza. Iyi ni TSG Online TV, Gene Rugwiro Pacifique. Murabizi gahunda yacu no kubagezaho amakuru agezweho cyane. Niba nawe rero wifuza kuzajya ubona aya makuru agezweho, kora subscribe ubundi tujye tubana 5 kwa 5. Mukomeze kugubwa neza.